Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mandung puyo sa kuwa po si Allah. Ilawat kalium tayo dalam mumpang ulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulo yang mulia nyo tayo dalam tempat nyo. Dengan maksud dan tujuan adalah melakukan bahawa Allah ulang cita-cita yang kita tera jatuhnya beritahu untuk terpupani wate maka ulun tua laki tempat dan wate bulut boleh tengku tunggu cek kepada tentu cek persilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat samle. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Selanjutnya laki laut ba kutami kutaraya Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Ampun ya Rabbi. Hamba yang taubat. Syafaat lebih turun hancur Allah Nabi Suraih rahmatan sabir Allah ibu hayati hamba tugamu Allah dia lun hadaqahu Allah Tuhanku Rabbi hamba tugamu Allah di Madinah lun semahu Allah Baitullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. lanjut di yang pilih laki himne ba tepu Ibrahim jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahu karim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan teh kajugi terakhir batu kuah mati untuk untung bela bangga pada beliau mulai keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
mana semangat semangat kerakyatan lakonan bina bersantun panjang Rabbul musuh tak jaga Mumo Acehnya Dano pusaka Sayyidina Husein jahit dalam perang Sayyidina Hasan inam ditubah Sayyidina Husein jahit dalam perang Sayyidina Hasan inam ditubah semangat kerakyatan Arungan ada bersahabat Rabbul musuh dan jaga Mumo Acehnya wajib kahena bin Walid kepanglima perang suruh janjungan Rasul Pamulet Khalid bin Walid kepanglima perang suruh janjungan Rasul Pamulet Hormati Allah deketi Saya mengungkir hancur binasa dengan mati Allah deketi Saya mengungkir hancur binasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Muhammad. Belum sebagai protokol dan baca doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Al hajat. Amin. Ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban